Kajing kami lanti jo pia kani ko video kan long ka ek ba khamsong tanat akani ka sngi ti parlok baro sasisin pan apnya sambai pi shakatek Lavinia YouTube channel hakaktin khasi menta ka sngi lagba jo kani ko video nga kwa ban hikai pi ba phin tip bat ba phin long husiar ba penon kam ya ke internet ti bun sin hi ngi ju don kam ban register yaladi bat ki website ba pher bat kumjuru habangi tiar online ti ban le yakini kiki baro kadon kam ya ka jingtip ke ba syai ke ba pura kenang bangin like na ki nongtu ki badai ki hackers ki bangi khon kini ki brio ki batu ya ka account jongi online ti shwa bangin penon kam hok ya kita kiki baro kum ka ban register yala di ba ki website yang ni ban tiar ni di ban tip ti shwa ba pin beteng ban page ya ka video syakaman semua bahaban subscribe ya ka channel ke jongi Welcome jur bapin press ya ke bell icon. Kenapa pindu video ki video di batamai ki bangin saat dia nak post kapor. Itu mentang ini page ke video. Hakani ke perthai ke bamanta pide bantip ya shibun ke hak internet. Bat kham tam ya kini ki bang apan iha pide bantip bahaya kini. Te ki website ki bala host of protocol bala tip kumu HTTP ki jai website ki bomdala ban shania akba pin register yala de lane pin tiar online kat ba ki website ki bla host of protocol https ki website ki basngan ban register ban tiar online hakaba ki la ban rap lang ya ka SSL certificate bat makihi ki la penjanai de ka bala bu lang ya ka TLS ti pide ban tip ban like na gajing satu haki hackers ki bangila jutip bagi de ginong tu online Nanti kena haba pipenon kami ke website. Pidi bantip bat pidi belong ki basalak. Ban page tu ya ke website lada kalong ke secure ne kamlong ke secure. Gila ruban ong lada ke website kalong ke website ke basangan ne ke bom sangan. Ti pila ban check akan ke banta hak address bar lada ke website kalong secure ne ya. Ki website ki bala host of protocol HTTPS ki website ki belong sangan hak ba pila ban register ila di ke basuk bat ru haba pitit tiar online kakak detail jong pi ban shibun ke kinong tu kimla mantu dok basuk te pin sayu iru ya katala hakane address bar hakabala batai ba connection kalong secure tani ke website kalong kebasangan ti kumta pila ban tip ba lada pin beteng em bat penan kami ke website wat haba pi download ya ke ru na ke website ke bomlong secure pin sayu ya ki virus beper Tina kata kadau kini bantip ya kom kini kiki baro lada pi penangkam na ka smartphone lani na ka PC ti kani ke video ke ba ngalashna ban pelengkot bat bangan batai pi kandian lor kom kini kiki ba pi bantip ti parlok baro ngakarmen ba pi tna de kani ke video wat klet ban like mat samlam shikwe mat kham tam pin subscribe ko be shibun